Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарони ҳайъатҳо, иштирокчиёни ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парлумонии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъиро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои таъмини самаранокии ҳамкорӣ дар тамоми самтҳои мубрами фаъолияти ҳарбии сиёсии созмон аз ҷумла соҳаи мудофиа ва амният мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки ба ҳайси раиси феълӣ мо ба татбиқи пайгиронаи нақшаи амалӣ тасдиқшуда самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ, инчунин ташаббусҳо ва пешниҳодҳои қаблии ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмон диққати махсус медиҳем. зимни мулоқот ҷиҳати мубориза бар зидди фаъолияти харобиовари нерӯҳои террористӣ, оқибатҳои экстремизм, радикализм ва ҷинояткории муташаккилонаи фаромилӣ, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва киберҷинояткорӣ, муттаҳид сохтани саю кӯшиш ва ҳамоҳангсозии наздики амалҳои сохторҳои махсусгардонидашудаи давлатҳо барои муқовимати самарабахш ба ин хатару таҳдидҳо зарур шумурда шуд. дар вохӯрӣ ба масъалаи вазъи мураккаби сиёсӣ дар Афғонистон таваҷҷӯҳ зоҳир гардида таъкид шуд, ки дар ин замина Тоҷикистон минбаъд низ кӯшишҳои мақомоти расмии ин кишвар, инчунин ҷомеаи ҷаҳонро оид ба оғози раванди сулҳ ва ба даст овардани ризояти миллӣ дар Афғонистон дастгирӣ хоҳад кард. дар фарҷоми мулоқот президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кори ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парлумонии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои таъмини амният ва суботи кафолатнок дар минтақаи масъулияти созмон барору комёбӣ орзу карданд. зимни суханронии худ раиси ассамблеяи парлумонии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, раиси думаи давлатии маҷлиси федералии Федератсияи Русия Вячеслав Володин ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёму дуруди президенти Федератсияи Россия Владимир Путинро бо орзуву таманниёти нек расонда масъалаҳои шомили рӯзномаи ҷаласаи имрӯзаи ассамблеяи парлумониро шарҳ доданд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Засро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот самтҳои афзалиятноки сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар соли 2021 вазифаҳои имрӯзаи созмон ва баъзе масъалаҳои мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ гардиданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки Тоҷикистон тибқи афзалиятҳои дар доираи созмон эълон шуда вазифаҳои раёсати худро пайваста иҷро карда истодааст. таъкид гардид, ки то имрӯз дар Тоҷикистон ҷаласаҳои кумитаи котибони шӯроҳои амният, шӯроҳои вазирони дифоъ ва вазирони корҳои хориҷӣ баргузор гардид ва корҳои омодагӣ ба баргузории иҷлосияи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ идома дорад. аз фаъолияти котиботи созмон ҷиҳати мусоидат дар омодагӣ ва гузаронидани чорабиниҳои бобарор дар Тоҷикистон изҳори қаноат карда шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба вазъи душвори низомиву сиёсӣ дар минтақа табодули андеша намуда, мустаҳкам кардани иқтидори ҳифзи сарҳади байни Тоҷикистону Афғонистонро зарур шумурданд. дар вохӯрӣ инчунин дигар масъалаҳои ҷорӣ аз ҷумла омодагӣ ба баргузории мулоқоти навбатии сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, ки соли 2021 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, муҳокима карда шуданд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири мудофиаи миллии ҷумҳурии Туркия Хулуси Акарро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот густариш ва таҳкими бештари робитаҳои байни ду кишвар дар соҳаҳои мухталифи мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн ва ҳамкории ниҳодҳои мудофиавии ду кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки ҷониби Тоҷикистон аз сатҳу муҳтавои муносибатҳо бо Туркия, ки бар усули бародарӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми манфиатҳои муштарак асос ёфтанд, изҳори қаноатмандӣ намуданд.
ضمن بررسی مسائل تأمین امنیت منطقوی جانب‌ها با راه ماندن رابطه‌های مشترک را در مبارزه بر ضد خطر و تهدیدهای معاصر و تحکیم منبع‌های همکاری در این سمت ضرور شمردند. در رابطه با تشنج وضع امنیتی و فعال شوی گروه‌های افراطی و تروریستی در منطقه‌های مختلف جهان تاکید گردید که در این جهت ضرورت متحدی تلاش‌های جامعه جهانی در مقاومت با آنها تقاضا می‌گردد. در رفت ملاقات با طور مفصل مبادله افکار جانب‌ها اطراف وضع امروزه تشویش‌آور افغانستان صورت گرفت. در این ضمن قید گردید که دریافت راه‌های صلح‌آمیز قضیه افغانستان جوابگوی منفعت‌های کشورهای منطقه میباشد. از سطح رابطه‌های سیاسی بین دو کشور، همکاری با ثمر کشورها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی و دیگر نهادهای بین‌المللی اظهار قناعتمندی کرده شد. در ملاقات اینچنین آید به دیگر مسائل مورد توجه جانب‌ها گفتگوی سودمند صورت گرفت. پس از ملاقات با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وزیر مدافعه ملی جمهوری ترکیه خلوصی اکر با قناعتمندی از تقویت همکاری‌های تاجیکستان و ترکیه اندیشه‌هایش را به خبرنگاران چنین بیان داشت. ما با پرزیدنت محترم جناب امامعلی رحمان یک واخوری نهایت پرمحصول داشتیم. البته من جناب پرزیدنت را پیش از سفر به جمهوری تاجیکستان بسیار خوب میشناختم. امروزه ملاقات روبروی ما بسیار ثمره خوب داشت. من نهایت در حیرت هستم. من امکانات بزرگی داشتم آید به فکر و عقیده شخصی جناب پرزیدنت درباره مسائل‌های منطقه خبردار شوم. در حقیقت شنیدن فکر و عقیده جناب عالی آید و تجربه آن کس وابسته به مسائل‌های منطقوی برای من این امکانات خیلی بزرگی بود و آن کس با یک شکوه بلند به ما وقت خود را جدا نمودند و جناب پرزیدنت درباره مسائل‌های امروزه وجود داشته فکر و عقیده خود را پیشنهاد نمودند. پیشنهادهای خود را وابسته به آینده جمهوری تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی ارائه نمودند. جناب پرزیدنت اینچنین پرزیدنت جمهوری ترکیه محترم جناب رجب اردوغان را به جمهوری تاجیکستان بار دیگر رسما دعوت نمودند. اینچنین من به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره نیت پرزیدنت جمهوری ترکیه وابسته به در آینده نزدیک انجام دادن یک سفر کاری خبر دادم. باور بر آن دارم که سفر و ملاقات‌های دوجانبه راهبران سطح عالی کشورهای ما برای باز هم به سطح بلند برآوردن همکاری‌های بین وزارت‌های خاصه ما و خصوصا همکاری‌های ما با وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان باز تکان تازه می‌بخشد. ملاقات ما امروز در سطح بلند پرمحصول گذشت و هم شخصا خودم و هیئت همراه من از این بسیار در سطح بلند بهره‌مند گشتیم. ما امروز با مسائل‌های معین همکاری مبادله افکار داشتیم. من گفته میتوانم که وابسته به مسائل‌های گوناگون بین‌المللی امروز کشورهای ما نظر یکسان دارند. ما جمهوری تاجیکستان را همچون کشوری دوست و برادر و شریک مهم در منطقه آسیای مرکزی می‌حسابیم. مردم‌های بین جمهوری‌های ترکیه و تاجیکستان امروز ارزش‌های یکخیله دارند و یکی از این ارزش‌های بزرگی که بین مردم کشورهای ما وجود دارد این اثری بی‌زوال مولانا جلال الدین رومی میباشد که مردم ما از آن امروز بی‌نهایت بهره برده ایستاده‌اند. ما امروز امکانات خاصی پیدا نمودیم وابسته به مسائل‌های همکاری‌های دوجانبه و منطقوی و اینچنین وضعیت افغانستان مبادله افکار نماییم. سفر کاری من به جمهوری تاجیکستان که روز گذشته پس از نصف روزی آغاز گردید، جمهوری تاجیکستان مهمان نوازی سطح بلند تاجیکستان را نشان داده ایستادند که ما از این خوشحال هستیم. پس از ملاقات امروزه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که جناب پرزیدنت به ما دستور و هدایت‌های خویش را پیشنهاد نمودند، اکنون وظیفه ما است که بین وزارت‌های مدافع ملی جمهوری ترکیه و وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان همکاری را در ساحه‌های گوناگون از جمله در ساحه مدافع باز هم به سطح بلند برداریم، سفرهای دوجانبه را در آینده تقویت بخشیم که آن برای بهتر نمودن همکاری‌های خاصه بین کشورها و وزارت‌های ما باز تکان تازه بخشد. در آخر از فرصت استفاده برده بار دیگر تمنیات بهترین خودم را شخصا و همچنین مردم ترکیه را به
ба мардуми шарифи тоҷикистон мехоҳам расонам. پس از ملاقات با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راهبران هیئت‌ها اشتراکچیان جلسه شورای اسامبله پارلمانی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی به مجمع وحدت ملی و احیای تاجیکستان تشریف آورده با نشان احترام به تاریخ و فرهنگ پرقناوت دولت و ملت تاجیک به پایه مجسمه شاه اسماعیل سامانی گلچن برگذاشتند. امروز در شهر دوشنبه در حاشیه جلسه نوبتی شورای اسامبله پارلمانی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی و رئیس دومای دولتی مجلس فدرالی فدراسیای روسیه ویاچسلاو ولودین با هیئت‌های خاصه ملاقات انجام دادند. در آغاز صحبت موقع و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه در پس‌منظر شریکی استراتژی دو دولت و در این روند نقش مهم و مؤثری رابطه‌های بین پارلمانی که به طور نظررس گسترش می‌یابند ذکر گردید. در حوزه جلسه نوبتی شورای اسامبله پارلمانی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی و رئیس دومای دولتی مجلس فدرالی فدراسیای روسیه ویاچسلاو ولودین اطراف وضع همکاری و رابطه‌های میان دو کشور مبادله افکار نموده با قناعتمندی ابراز کردند که توسط ملاقات و وخوری‌ها و بررسی منتظم مسائل افضلیت‌ناک کشورهای ما به سطح بلند همکاری در ساحه‌های مختلف نویل گردیدند. Уважаемый Вячеслав Викторович, искренне приветствую вас на гостеприимной таджикской земле. Таджикско-российские отношения занимали и продолжают занимать особое место в приоритетах внешней политики нашего государства. Россия наш ключевой стратегический партнер, и все направления сотрудничества с ней важны для нас. Отрадно, что межпарламентские связи Таджикистана и России последовательно выходят на качественно новый уровень. Уверен, что ваш визит даст новый импульс развитию отношений наших стран. Уважаемый господин председатель, во-первых, хочу выразить слова благодарности за гостеприимство. Темы важные, они действительно крайне необходимы для того, чтобы мы их постарались имплементировать в наше законодательство национальное каждой страны и сделали все возможное для того, чтобы решения, принятые на уровне глав государств, были законодательно обеспечены. Это послужит не только хорошей основой для решения многих вопросов, но и сближению между нашими странами, нашими народами. در مرحله امروزه مورد توجه قرار دادن تطبیق سریع‌وقتی و پوره سازش‌نامه‌های قبلی اهمیتناک ارزیابی گردید. تاکید کرده شد که رابطه‌های بین پارلمانی یکی از شاخه‌های مهم مجموعه مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه را تشکیل می‌دهد و آن در صیغه‌های گوناگون از جمله اسامبله پارلمانی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی عملی می‌گردند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی توجه همتای خود را به توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی، جلب سرمایه روسیایی به اقتصاد تاجیکستان، موجودیت ذخیره و اقتدار وسیع برای افزایش دادن حجم سودای متقابلا، سرمایه‌گذاری و رابطه‌های بین منطقوی، همزمان فعالگردانی کار مقامات صلاحیت‌ناک هر دو جانب در این بخش‌ها از جمله در دایره کمیسیون بین حکومتی عاید به همکاری اقتصادی جلب نمودند. وابسته به تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور ضرورت و دورنمای افضلیت‌دار همکاری در سمت راه‌اندازی نمودن استحصالات مشترک محصولات صنعتی با استفاده از تکنولوژی‌های روسیایی و کارکرد اشیاء خام محلی اینچنین صادرات منبعه آن به بازارهای روسیه تاکید گردید. تقویت منبع همکاری در ساحه‌های اجتماعی و بشردوستانه و حل مسائل‌هایی که در نتیجه پاندمی کرونا ویروس نو به میان آمده بودند چون یکی از موضوع‌های اساسی مورد بررسی جانب‌ها قرار گرفت. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی و جانب روسیه جهت رسانیدن کمک‌های بشردوستانه طبی از جمله برای تشخیص بیماری کووید 19 اظهار منتداری کردند. ادامه هماهنگسازی و تطبیق تدبیرهای مشترک را در سمت مقاومت به این بیماری موافق مقصد شمردند. در دوره ملاقات دو جانبه با بررسی و محاکمه مجموعه مسائل و مشکلات مهاجرت مهنتی اهمیت دخلدار داده شد. جانب تاجیکستان پیشنهاد نمود که در این سمت تدبیرهای مقصدناک از جمله برقراری
қарорсозии парвозҳои мунтазам ва рафтуомади бемонияи шаҳрвандон таҳия ва амалӣ гардиданд. ҷонибҳо таҳкими ҳамкориҳоро дар соҳаҳои башардӯстона ва маориф, ҷараёни таҳсили теъдоди зиёди шаҳрвандони Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии Россия, фаъолияти бо муваффақонаи филиали як қатор донишгоҳ ва донишкадаҳои расиягӣ дар Тоҷикистон, омӯзиш ва тарғиби забону фарҳанги русӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин оғози амалисозии лоиҳаи бунёди 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо маблағгузории ҳукумати Федератсияи Россия дар шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, Бохтар ва Турсунзодаро бо қаноатмандӣ зикр карда барои ҳар чӣ зудтар амалӣ гардидани иқдомоти мазкур ҳавасмандӣ изҳор намуданд. Дар баробари ин ҳамкорӣ ва муқовимат бар муқобили хатару таҳдидҳои фаромиллӣ ба амнияти минтақа ва ҷаҳон ҳамчун самти калидии муносибатҳои дуҷониба арзёбӣ гардид. Вазъияти ноорому номуайян дар марзи Афғонистон идомаи музокиротро оид ба мушкилоти афғонӣ, таъмини доимии омодагии ҳарбӣ ва тақвияти ҳамкориро бо Россия дар бахши мудофиа, амният ва ҳарбӣ техникӣ тақозо дорад. дар мулоқот инчунин дигар масъалаҳои дуҷониба мавриди баррасии мушаххаси ҷонибҳо қарор гирифтанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ доир гардид ки дар он раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. фаъолияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ омили нигоҳдории сулҳу пойдорӣ дар минтақаи таҳти масъулияти он маҳсуб ёфта, ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамкории мутақобилаи кишварҳои аъзо дар доираи созмон аҳамияти афзалиятнок медиҳад ва ҷонибдори кӯшишҳои муштарак ҷиҳати ба даст овардани ҳадафҳои ойнномавии он мебошад. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ, раиси Думаи давлатии Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия Вячеслав Викторович Володин ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ доир гардид ки дар он раиси Маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни суханронии худ раиси Маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирокдорон ва меҳмонони ҷаласаро ба пойтахти кишварамон хайрамақдам гуфта дар хусуси афзалиятҳои раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ки дар соли 2021 идома дорад ибрози назар карданд. Деятельность ОДКБ является фактором сохранения мира и стабильности в регионе и его ответственности. Республика Таджикистан придает приоритетное значение взаимодействию между нашими странами в рамках организации и выступает за постоянные совместные усилия во имя достижения целей, заложенных в ее договоре и уставе. В этом контексте, как важное звено наших общих усилий, мы рассматриваем конструктивное сотрудничество наших стран в рамках парламентской ассамблеи ОДКБ. Как известно, Таджикистан в этом году выполняет функцию председателя в ОДКБ. Придерживаясь принципа преемственности и руководствуясь уставными документами нашей организации, мы определили приоритеты процесса председательства Таджикистана. Они охватывают практически все сегменты политического взаимодействия и сотрудничества наших стран в сферах обороны и безопасности. аз ҷумла қайд гардид ки фаъолияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ омили нигоҳдории сулҳу пойдорӣ дар минтақаи таҳти масъулияти он маҳсуб ёфта, ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамкории мутақобилаи кишварҳои аъзо дар доираи созмон аҳамияти афзалиятнок медиҳад ва ҷонибдори кӯшишҳои муштарак ҷиҳати ба даст овардани ҳадафҳои ойнномавии он мебошад. аз ин рӯ афзалиятҳои раванди раёсати Тоҷикистон тамоми ҷанбаҳои амалу ҳамкориҳои мутақобила дар бахши мудофиа ва амниятро ки дар нақшаи чорабиниҳои аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида ва консепсияи раёсати Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ инъикос ёфтааст фаро мегирад. дар ин робита тавсеяи амалҳои якҷоя дар масири ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ҳамчун яке аз самтҳои асосии раёсати мо ба ҳисоб меравад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни суханронии худ диққати иштирокдорони ҷаласаро ҳамчунин ба масъалаҳои дигари ҳамкорӣ аз ҷумла дар бахши сиёсӣ, баландбардоштани самаранокии муборизаи муштарак бар муқобили таҳдиду хатарҳои анъанавию муосир ба амният аз ҷумла терроризм, экстремизм, шаклҳои гуногуни радикализм, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ ва киберҷинояткорӣ ҷалб карданд. таъкид гардид ки бо таваҷҷӯҳ ба тезутун гардидани вазъият дар арсаи байналмилалӣ бахусус вазъи ҳарбиву сиёсӣ дар минтақаи амнияти дастаҷамӣ аз ҷумла дар Афғонистон, ҷалби фаъолонаи воситаҳои сиёсиву дипломатӣ барои ҳалли қазияи афғонӣ, инчунин андешидани тадбирҳои саривақтӣ ҷиҳати мустаҳкам кардани иқтидори ҳифзи сарҳади байни Тоҷикистону Афғонистон тақозо мегардад. бо назардошти
бемории сироятии COVID-19 муҳимияти муттаҳид сохтани талошҳо баҳри татбиқи тадбирҳо оид ба таъмини бехатарӣ аз хавфи бемории сироятӣ ва идомаи корҳо ҷиҳати таъмини амнияти тиббию биологӣ қайд гардид. Маврид ба зикр аст ки дар кори ҷаласаи мазкур роҳбарон ва ҳайатҳои парламентии давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Беларус, Қирғизистон, давлатҳои мушоҳиди ин созмон, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва Ҷумҳурии Сербия, инчунин роҳбарияти котиботи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ширкат доштанд. ҳайати парламентии ҷумҳуриҳои Арманистон ва Қазоқистон дар ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба таври маҷозӣ ширкат намуданд. тибқи рӯзнома ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ маҷмӯи масъалаҳои марбут ба фаъолияти созмонро мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор дода, аз рӯи онҳо қарорҳои дахлдор қабул намуданд. бо ҳамин кори ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар шаҳри Душанбе ба фарҷом расид. идомаи ахбор. авҷ гирифтани сирояти бемории COVID-19 дар аксар давлатҳои дунё мояи нигаронии ҷомеаи ҷаҳон гардидааст. Дар доираи дастуру супоришҳои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар Тоҷикистон пӯшидани ниқоб дар ҳама ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатмӣ эълон карда шудааст. Зулфия Раҳимзода мавзӯъро идома медиҳад. азбаски вируси COVID-19 тариқи қатрагӣ паҳн гардида инсонҳоро бо суръати баланд сироят менамояд, пӯшидани ниқоби муҳофизатӣ хеле муҳим аст. шахс танҳо баъди сироят шудан пушаймон мегардад ки чаро вируси COVID-19ро ҷиддӣ қабул накарда пӯшидани ниқобро зарур наҳисобид. сабабҳои аз нав афҷобии бемории коронавирус дар ҷумҳурии мо ин риоя накардаи реҷае ки аз тарафи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ пешниҳод карда шудааст. ин пӯшидани ниқоб, истифодабари маҳлулҳои антисептикӣ, аз ҷойҳои серодам худдорӣ намудан, тои маракаҳоро камтар кардан бисёр нақши муҳимро мебозад. аз ҳамин сабаб фикр мекунам ин беморӣ зиёдтар гардидааст. таҳлилҳо нишон доданд ки танҳо тавассути истифодаи ҳатмии ниқоб метавон паҳншавии бо суръати сирояти коронавирусро то андозае паст намуд. ин аст ки ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар Тоҷикистон пӯшидани ниқобро ҳатмӣ эълон кардааст. мушоҳидаҳо нишон доданд ки аҳолӣ танҳо ҳангоми воридшавӣ ба муассисаҳои тиббӣ бо таъкиди табибон ниқоб мепӯшанд, вале берун аз муассисаҳои тиббию профилактикӣ аксарият дар кӯчаи хиёбонҳо бе ниқоб гаштугузор намуда нисбат ба солимии худ бепарвогӣ ва бемасъулиятӣ зоҳир менамоянд. ба назди духтур омадан бисёртар реҷаро нигоҳ медоранд, чунки ҳатман дар ҳар як муассисаи тиббӣ дар назди дар шахсони мутасаддӣ ҳастанд ки барои ниқоб пӯшидан як бор таъкид мекунанд. албатта дар кӯча мо бисёр мебинем ки онҳо бениқоб ҳастанд. тавсияи мо ҳамчун табиб ин пӯшидани ниқобҳои тиббӣ мегӯянд ки 80% пешгирӣ мекунад. ҳамин 80% ҳам дар бисёр вақтҳо нақши муҳимро мебозад. аз ҳамин сабаб аз тамоми шаҳрвандои Тоҷикистон хоҳиш мекардем ки пӯшидани ниқобро дар ҷойҳои серодам, риоя кардани масофа ва аз ҷойҳои серодам худдорӣ мекардан барои пешгирии беморӣ бисёр хуб мешуд. дар ҳолати дар худ эҳсос намудани аломатҳои ҳарорати баланд ва сулфа набояд ба худтабобатӣ машғул шуд. ҳамчунин на ба беморхонаҳо, балки ба дармонгоҳи минтақавӣ ва ё табиби оилавӣ бояд муроҷиат кард. шахсоне ҳаст ки вақте ки нишонаҳои беморӣ пайдо мешаванд ба худ табобат кунем машғул мешаванд ки ин оқибати нохуб дорад. вақте ки 3 рӯз ё ки 5 рӯз табобат мегирад, мебинад ки ба натиҷае намедиҳад, баъдан ба табибон муроҷиат мекунад, аллакай дар беморӣ оризаҳои ҷиддӣ дида мешавад ва барои табибон дар ин ҳолатҳо мушкилӣ пеш меорад. аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки дар ҳолати нишонаҳои аввалин онҳо метавонанд ба табибони оилавии худ, ба табибони минтақавии худ муроҷиат намоянд, то ин ки сари вақт ба қайд гирифта шаванд, сари вақт таҳти назорат гирифта шавад, табобат аз рӯи тавсияҳои табибон бурда шавад. паҳншавии вируси COVID-19 ки шаклашро дигар карда авзои ҷомеаи ҷаҳонро зери таҳдид қарор додааст, бояд бо кӯшишу масъулияти ҳар як нафар ва риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдоштӣ дар мамлакат пешгирӣ карда шавад. Зульфия Раҳимзода, Аҳлиддини Карим, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. бинандаҳои азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.